Good morning, teacher. How are you today? God have mercy upon I'm us. very thankful. Eko uri muzima igihe wasakurisha uri kuririmba ibiki wajyangwa na Papa, njyane kuririmba icyongereza. icyongereza surakizi akabana biki muri bazimu uri kuri mbaye ukumva uri muzima uri kuririmba ibiki Ngiye papa nanizi rwose Wizi icyongereza ibiki ndakizi. yego ngiye kukubaza ibibazo nubisubiza niko ndamenya ko uzi icyongereza Eh, ikijumba bakita ngo mu cyongereza ariko papa nawe urasetse. ndasitse iki Ikijumba ntabwo uzi ko bacyita ikijumba. none se igishika bakita ngo mu cyongereza none ndebe Ariko papa ubundi ba muzima. Igishike ntabwo uzi ko bacyita igisheke. Jesus. none se iteke bagita ngo mu cyongereza Teke. Ubwawe utazi teke. Iteke ntabwo uzi ko bacyita itekezi. uzi ko ushaka kubarize ndetse ko ari igihe bavuga ngo umuntu ngo ari bisi Ari busy. manza ari ibyo baba bashatse kuvuga ngo iki Umuntu iyo ari busy aba ahuze. Yaba yabizuka akaba ari bwo ahuze. urazi n'ikindi mwana uri umugabo uzi icyongereza Yeah. n'ikindi subiye ku ishuri